Ndi Vho Dokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Ballerina News. Mafhungo ngarotshidzwa maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri miṅwe mishonga i shumiswaho u vhulaya zwikhokhonono i khombo kha vhafumakadzi vho ḓihwalaho. Ngudo ya zwenezwino yo sumbedza vhushaka vhu vhiledzisaho vhukati ha u hambela chlorpyrifos CPF na tshanduko ya vhuluvhi kha ṅwana asathu bebiwaho. Tsedzuluso yo gandiswaho kha JAMA Neurology yo shumisa data ya vhana vha maḓana mavhili fusumbe vha miṅwaha ya vhukati ya rathi na 14. Bambiri, Brain Abnormalities in Children Exposed Prenatally to the Pesticides Chlorpyrifos yo ṅwalwa nga Dr. Bradley S. Peterson ubva University of Southern California na vhashumisani ngei Children's Hospital Los Angeles, Columbia University na New York State Psychiatric Institute. Kha ngudo yo anḓadzwaho kha Journal of Meteorological Society of Japan, vhorasaintsi vho ṱalusa tshiimo tsho khetheaho tsha mufhiso wo kalulaho tshi re na vhushaka na maḓumbu madzikule kha ḽa Japan. Tsedzuluso yo bvisela khagala uri tshiimo itsho tshi na vhuṱumani na temperature dzi re nṱha na u na ha mvula khulu. Tshigwada tsha vhasedzulusi tsho rangiwaho phanḓa nga Profesa Hiroshi Takahashi u bva Tokyo Metropolitan University tsho shumisa data ya phetheni dza kha dzingamufe kha maḓuvha a ḓana na malo a vha a na mufhiso wo kalulaho. Data yo shumiswaho ndi ya vhukati ha ṅwaha wa 1972 na 2021. Ri bvela phanḓa na maipfi a ṱhuṱhuwedzo u bva kha matshudeni vhe vha avhelwa ṱhanziela dza zwa pfunzo vhege yo fhelaho. Chauke Ngudo Angelina, mutshudeni wa Honours Degree kha Theology u bva University ya Venda, uri zwo itaho uri a kone u fhedza na pfunzo dzawe ndi nge a kone u shumisa tshifhinga tshawe zwavhuḓi na vhuḓikumedzeli. Chauke una zwinzhi. Ndi madekwana nṋe nga madzina ndi pfhi Chauke Ngudo Angelina, ndo graduate vhege yo fhelaho University of Venda. Qualification ndi BA Honours in Theology. Ndi khou livhuwa tshifhinga tshe nda fhiwa tshone uri ndi ḓe ndi ṱuṱuwedze na u shera uri ndo zwi konisani u vhuya nda graduate hei honours degree yanga. Ndi tshi nga tou amba uri tsho nkonisaho kha ulu lwendo ho vha u rangisa mudzimu phanḓa, ho vha u dovha nda kona u ita time management, ho vha u dovha nda kona u ḓivha uri tshifhinga tshanga ndi khou tea u tshi fhedza kha mini hu si kha mini. Ndo ḓiwana ndi too much commitment kha heyi degree yanga, nda vha faithful na zwoṱhe mishumo ye nda ndi khou fhiwa ngauri honours degree ndi postgraduate degree ine i vha i ini na supervisor. Ndo vha too much commitment vhukati hanga na supervisor na wanga na mushumo wanga. Ndi tshi nga tou ḓisa maipfi a ṱhuṱhuwedzo a uri ndi nga bula uri zwi kha ḓi konadzea, zwi a konadzea. Vha nga vha vha hone afho nnḓa vha tshi khou isa phanḓa na dzi pfunzo dzavho mara vha tshi pfha u nga ri vho neta vha nga si tsha zwi kona. Vha nga vha hone afho nnḓa vho siwa vho salelwa nga moduli muthihi vha pfha u nga ri vha nga si tsha vhuyelela. Ndi tshi nga ri kha vho yo fhedzisa zwe vha thoma. Luambo lwa Tshiisimane lu ri there is always the light at the end of the tunnel. A ḽi dzuli ḽo kovhela. So ndi tshi nga ri pfunzo ndi gundo, ndo i vhona nṋe i tshi nkundela. Pfunzo i a ṱalifhisa, pfunzo ndi ifa ḽisasini, pfunzo i a kunakisa muthu, pfunzo i a dovha ya sheipa na kuhumbulele kwa muthu. Ndi nga dovha nda bula futhi uri zwi kha ḓi konadzea, zwi si na ndavha uri vha khou ṱangana na situation ifhio. Vha nga vha vho no vha mubebi, pfunzo a i keguleliwi, pfunzo a i kalahaleliwi. Ndi u tou ḓivhudza iwe muṋe zwine wa khou ṱoḓa ngauri ndo vhona kha nṋe u ḓivhudza uri matshelo a thi khou nyaga uri ndo dzula kha musi na vhaṅwe vhathu nda vha ndi tshi khou amba uri
hezwi zwo vha hu muloro wanga ndi khou nyaga uri ndi tshi ṱanziela uri hoyu u tou vha muloro wanga ndi vhe ndi tshi vho tou tshila. Zwino ndi tshi nga tori zwi a konadzea uri vhone vha vhe hune vha khou funa u vha hone. Mugani u ḓivhudza wa investor heneyo mbeu ine vha vha nayo kha vhe vha i gobele, vha i sheledze, vha i ṱaulele. Ndi ya vha fhulufhedzisa uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo kana. Ndo livhuwa. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.